Lidkin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidkin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidkincollege.edu.in. Kekong amperin lengdok kabadi ru ke Menteri Sorkar kabadi pej ya ketenat an jong jela hapa ajing keren hadin ke jingilang hene ke janmit kalong ba om baro kiseng san perthai kila menjur bandon ya ke expert committee ke komiti kiseng san perthai ke bayi tai halor ke roster bat ke reservation policy kalarai ban pha ya ke jing terwa yak Sorkar jela bakan thau ya ke expert committee lane ke komiti jong ki start ki jahat na ke benta ban penbet thmai ya ke reservation policy kini kiseng san perthai ki balwan bani sim bentah kini ki jingilang ki kentup ya keseng NPP ke UDP ke HSPDP ke BJP ke Kongres ke AITC ke VPP ke GNC empat ke kenam ke Dr. Amperin kalong ru ba ke jingtau ya ke expert committee kende ke wei ni ki jing terwa ban sapa asya ke Sorkar jela de ke komiti haba pentip bagane ke komiti ki start ki jahat kan donru ya ki biru ki betip any ki betip ya ke ritis nsyar gari bat ki biru na ketenan economics ki ban kmi ya ki jingken bat summary halor ke jing don pan ila ongru ba ki don ki seng san perthai ki bemenjur bat ki donru ki seng san perthai ki bemenjur mentangin le ya la ke jong ka kam dak bapha ya ki jing kran baro hapo ke jingilang syak Sorkar jela Kekong amperin kalong bagi seng san perthai beper ki don ila ki jong ki jing pensngau halor ke kam ke bai dei bat ke job reservation policy don ki bekwa ban ne kumju don ru ki bekwa ban besar thmai henry kini ki mat baro ki dei ki bala shuye kran bat menta ngimla ban shuye kran hakmat jong ke komiti bat kemilenti bagi komiti kan sung thulut ya ke ke babaro ki mon banrap kekong amperin kabar nang ta kalong bala ban wanra daga menu ban kedau bang ngiko ay kane ngiko ay katai Henry ya kene ru lahap ban penkesan kenang bagi we kiseng san perthai ru kini openi ya lakania ba on nang la ban ye kran biang haba kentu ya baro kiseng san perthai ban ay ke jing ajeng mut dak jing tho halor kene ke kam hapo ke kasan sengi ka kong amperin lengdo kalong ngi kerpat ya baro kiseng san perthai bakin penkre ya ke jing ajeng mut ban weng ya ki kendon ki jing mat ya ki kentin na polisi ki basyong an bat ngila ban ajeng mut kat ke bangi kwa Henry ngi depan pentikna bang ngisung thu i kendon any bahkan nomdon ke jing kata ya ke Sorkar hadin habun namar kata ngin sabu jing tho lut ya baro ki jing kren bat ngin sapa ya ki sya ke Sorkar Henry kat baga komiti keempat yo ya ke jing ajeng mut dak jing tho ki basyong any na ki seng san perthai beper ka komiti kala ban ye kendu bat ikarni ke ke kam ong ke kong amperin lengdo nalor gane ke kong amperin kala nyau baya kene ke jing kren halor ke reservation policy kalong ke bat nembha bat ong bakat to kat ne kiseng san perthai ki sngo ba ngidei ban yat be chakmat ye ke jing thungkam hisin beladap ban pensya ya ke roster sya kito kiseng san perthai ki bom chemalawan ban sim bantah ke jing ilang ke manakong jong ke komiti hende ki donru ki bong ban pensenge shwa ke kong amperin ke pentip ru bagi arteli kiseng san perthai kata ke VPP bat ke khnam ki bom syam lawan sya ke jing ilang ke manakong jong ke komiti bat ki bom don jing tip ya ke jing keren halor ke roster kin saya kenduk biang bat ki officer ban penhun ya ke jing suthu jong ki halor ke roster system ke komiti kala terwa ban saya syong jing ilang biang hadin kalai tayo yamber jing mut bat baro ki political parties ki bawan syakani ke jing ilang kita ki jing ai jing mut om baro ki political parties ki ya hab jing mut ki don ki points ba suggest ki bakki khilam ya hab jing mut ki don bade ki point ba suggest ki bai kite ki mi hab jing mut ti kum kata kala ja rei hapdeng kata ka jing ya kren ka jongi kalong kumba imat baro hi ki kwa don bentalang ban ya kren ya kane ka jing pen kelan ya ka jing pen pet biang ya ka state reservation policy baro ki political parties ru ki seng san perthai ru ki smutho hi ba kane ka rai ban penkela ya kata ka state reservation policy omla dangi ka committee banle tekin wan lam ye kita ki jing ai jing mut jongki ya ki jing bam ya hap jing mut jongki halor ki tu ki mat ki baki ya kren ne mangi nakaliang ka committee ngilaya kerpat iki bahaba piong le kumni pihapan ai ru ka justification pihapan pet ru ba na poi sing syari kanum don kanu ka kendum ka kenram
kaban penjenjar pat ia ka jela ka jong hi kidon ki political parties ki bong ngimpat kwa ban rai na mar ngin hablek thai shaki political parties la jong ban pan jing mun hatong in pan ka export committee ne hatong in penkelai ka tu ne tong in penkelai ka ni ne ha ka bakut ka jing ye kran jungi ka long ka ba I say so ka bang ilay rai kitu ki arli ki parties ki baklam don lang ha ka to ka meeting ka ban kong ko jungi ki don ka to ka ni jingli kin senang ya kendo ya ki officers bakin ya pej kita ki jing ya kran jungi ha ka to sngi ki don ki jing kli ka to ka ni ki ba ngi kum ka so ka committee ngin ong ya ka sarkar ailat iki banle ailat iki banle nang babaro kin ya sung tho ke ai kata ka rosta ke ai kata ki jing ha kata ka reservation policy but kani ka committee ka bangin hap ya form ite ombaro ki political parties ki dia sngo badon kam namar ki don bane ki political parties ki bong in hap lek phai shwa support ki parties la jong ban discuss don ki parties ki bong penyat bet sakman lada ka sarkar ka penbet ya ka tu ka OM jong benai min 2022